teverafuk. Hayra. Gerek merdim vakti. Şu camiyan bızanı. Limacidi camiyan bızanı. Çavizi. Yoş. Gerek bızan. Merdim vakti gami khu erzanı. Av hatve kerdun heti camide. Ciri yok gerek yan nüştüş. Yok günek. Ben uçimi. Yok güne ben uçimi yok gerek yan nüştüş. Şu vakti benu eğer vakti bir tefakkur bir huzur. Ver oku bir cami. Niyet oku. Şiayisi cami. Ke ome ta'ala. Aşına. Camide Limaj khu bi cemaat kena Vahu cemaat bu Ya cemaat yan Cemaat yan Vahu cemaat çini bu limaj khu ken şunu Ay niyeti çini ben khayre kızafin Yani ki bana niyet Vahu ver kuda cami Bizanı peygamber vanu Şiayişi camiyan Sahabu, şimdi sahabe ki yok, bir yok, ningek, bir yok gâme ki yok, khayri gelmiştüş, bir yok gâme yok, günek, defteriyiz. Vakti Merdem Ahmet Cami. Gerek ki ningi huy raşt, verdi, eti. Vakti ningi huaş, Ya Rabbi Resulü'na. Ya Rabbi rahmi khum biki gereki kalbi khum bizan khu ani vaju ma qalbi meşgul bi ana duabu Ya Rabbi rahmi khum biki suran ma'af biki Ya Rabbi biki layık huzuru wa Vakti ame gerekecek ben kamca ben kuşun uca dirrik as sünnet limaji tahiyyatül mescid eğer vakti farzan ne bu? Vakti farzan bu o bir kısa dayış yani cek ben kalbi kuru khayrişim ya kısa ne ruş yani senin kod zarracağım bir kısa dayış, kamca vala ben bu, şunu avcıydı, tıkan sünnet-i tahiyyetül mescid. Kenu, cekhura geleni vurdu. Peygamber vanu kamberu, tıkan sünnet-i tahiyyetül mescid bükü. Cekhudur ruş, cekhud tendiğim. Hatta o cekhudur ruş, runişti bu. Yo melaike de ki bunu ya Allah varham lehu ya Rabbi rahmet Yo imam Allah mağfir lehu ya Rabbi tugune ya hatta o cekudu hatta deşmaj yesu hatta meşgulü bi kâli dünya ni bu gırırtın ya o vurdu melaike ciri yo ya Rabbi rahmet kucuk varhamhu yo Allah mağfir lehu ya Rabbi cildi Rabbi hatta cekudu Ne eğer vakti bu tahiyyetül mescidi kanu anın cemaat hadir limaji sünnetan ravat mesela sünnetan veri çıkıyor maj taştari bul maj sıbav sünnetan kan vakti limaj mağrabı sünneti ver çinim ama cami bir niyeti tahiyyetül mescid tırkat sünneti Cekhudur ruşan ne oldu? Hatta cemaat verir, kâmet verir kardeş. Cekhudur vurdan. Eğer cemaat, eğer acer bir, şunu konu saf kenu, nümaş bu kenu. Ama melaike daima ciri, hatta cami, hatta cami rabbeş. Hatta bir deşmaş ne bu, deşmaş camidir. Hatta kalan ne ki, gururtun ne ki, oldu melaike ciri. Af mağfiret oldu. Meleket kam af mağfiret oldu. Ona taraf. Nahira
gereki vazife av tu koti cami gerek kadnik ni ruş en dur kasnet tu tahiyet mescid divani eğer vakti namaz vaktan bu sünnet sabah bu dur kasnet cemaat hazır bu dur kasnet bu namaz sıbıkan ce khud roşan o intizari kamet kenu tabi imam eğer taşları bu ama hun cemaat hazır bu şar sünnetan gen hani bu açan kul sünnet kenu sünneti beş taşlar şar kam kenu bundan ce khud intizari kamet kenu intizari cemaat kenu tabi cemaat bazı cemaat buradan şar kam kenu Ancak khud roşan intizar tesbihat. Ben aşak. Vakti bikru ya sahabe kızaf cini birazen. Khayre ki cini birazen o herkes zanın merdim zana cahil niyo. Zanay dini bu. Zanay amayişi camianın takdir camian kenu zanın cami vazife çu vazife merdiman camianın ben şu grubu gidere av gerek vakti merdim kod cami gerek hutteyn avbin çoğu nimin hutteyn avbin raştı tüdü çapi tüdü serkeyni kamçı gel alaketi vakti merdim teyn avbin tamam çoğu kalken vakti teyn avbin vakti gel merdim kod cami hutteyn avbin çıra yeni roje gitti tena yeni huzurum tena şini kabir tena kabir kuru burada tena şini haşir yine aynı vakti tamam cami ahiret yine aynı kutena bezan raştı tıkkam çapi tıkkam verni tıkkam beni tıkkam tırçı lazım tamam huzurum bu ibadetik Kubi ki layık rahmeti, layık av mağfireti, yo sahabe kibri ihraz be, kilbi inayet, çünkü cehalet, aybu, khayri şimaşın. Merdim camianı kızdı bükür, gurultu bükür, samata bükür, ya bize kibberu bükür, ya fidananı koy. Ya bizde canı çıkar, fidanı firmanı. Ya gayik, yo her eki bükür, ya çiğ, hege koy. Zekan, hege, lavutlamış. Khayri lavutlamış, kam camianı kal bükür, gurultu bükür, samata bükür. Tu yo bize ki benim ya fidanı güzel fidan çıkıyor ve çıkıyor zarar fidan tu gaber mi hege tu ve kalahnem en ayda nadim camianı kalp gurultu bükür samata bükür khayri yok khayri kirin yaman ve ne cami kur şirki en ayda ya hürmet bükür cami ben bir daha camiye yok khayri kirin yok sahabe kirin إحراز بيجي ببنالي يسابك كيهم يا دام ياخذ محشر وحزور هم صباحين من البنو خير بنو ساب بعد عم يجيك مردم آخرت بيارخو بيراو جو دام يا جيك مردم لوت مرحمت هم باز او جو جيك مردم خير وغضب هم رام بالدرس او جو اي وقت هم بقال لازم امسابكم ما هم قالوا قررتي بكرو انا عيب انا بالدرج جعلته بالدرج توقت وردين الشين عادي بحضور شو وفاقيو تعاني وجرات حضورهم ادمنت تلوت مرحمتهم واشتهم يستجبر تتعب تحديات فان كلمة شهادات السلام في عملك تخذ سلام الرحمة خروات كيف خروات صار عروات شهادات عار بحضورهم الصلوات في عمل سرعات تباني سلام دات الماجرة مجي تتسبيح وكادي توبة استغفار هر شي فاكر تماما مشغول بعبادتك انت هم هذا الجامد تفكر وحرني تغير يقول الجامد بطال كين انا شو ما قالكم نبرو قاعد تفكر وانك كرا يومي وبالتربية ديك يومي حياة ستي ميك يومي بقول دي بسماتا ميك يومي كيف بيتنيو كيف تنيو كيومي تعالوا قالت حرمات بيومي تعالوا صلاة المؤمنين باوري بومي ومي باوري كنت منن واريس قالت تربية بيريات
وقتی شما به تربیت شیری شما نگن شما کیان خودن شیری وادان خودن گرتی نکی او گرتی شما جامعه کن شما وادان خود نکید شما میان هیدان خود میان پشتوار خود او گرتی نکی چو ملاحظه بگی بزانه جهالت را بغالسین و عبادت شما جهالت نمامو و تو بزانی تو معنی جامعه چو تو خواب چو همه جامعه تو جامعه وظیفه تو چو بزن اینه وظیفه خوب بزانه عبادت تو خوب بزانه نیت تو خوب خالص بگیرن وقت شما جامعه اولیه گره که تفکر تو بگو حضور تو بگو تو بزن تو حضور همین آمین تو بزن تو آخرت آمین کودی دنیا گره که من کود دنیا گره بشعور آنشی بعقلك سليم بفعل حلال بالتربية فيهم يربيهم وقت التبرج عن هيكل بنات حضور دي كل تفكر هستو ملاحظة هستو هركز ريد تدن شكل تدن بزانتو چي هم عبادت دن تبرافت آئرا gerek merdim var. Jamiam bu konu.